few moments later. Gus. Terus dulu. Jangan metakin nggih. Nggih, Di jalan omah tut prasto niki nggih. Oh, beli tut prasto. Oh, tuh ya delon lho. Oh, nggih makasih Gus nggih. Nggih, mali lek beli. Nggih. Nggih, ala-ala nggih beli. Nggih. Nggih, yo yo. Weh, Dad. Nyen yo to na. Weh, kejani ketut singat jak timpal weh. Oh, wayane oh. Ao, ayane tut. Timpal SMP Pidan. Oh, ane saya tengesan di kelas bidan tuh. Weh, tut no. Ani dek kita ingatan no bo. Hehe. Sing yan. Soalnya jani bu keren tepuk penampilannya. Ngomong-ngomong, kok tumbeng aja rago nih? Apakah gerangan? Neuleng kajoy rago paling ale rumah tut. Terakhir mai pas SMP ya sana. Nih duran rumah rago. Engkene tumben. Sing tut. Ne rago ngobos surat undangan. Tekonya nah. Bidan nih. Tuh misi tengah nah. Awasin tekonya nah. Sip deh. Pasti kalau tekonyan. Ngayon kita selamat kan maguna. Nah tut. Makasih gana. Begitu kamu anak irago kejap gane. Midahan soal ngabobo. Oh nah yan kita ngadeng-ngadeng nakanya nah. Nah tut. Nah yan kini mani makan gratis nih bu. Aduh, cek makan gratis nih ragone tuh. Kok bisa? Bu, ada surat undangan nganten udah timpa ragone tuh. Cek makan enak pokok namanya tuh. Oh. Aduh cek gitu datar sebang tuh. Kejut yang bede engkian ya. Wow. Beli bakso nang kajo. Biasa kan Jo. Nah, pasti mau kena milu deh. Sorry Tut. Tut bag-bag kundangan guli pidan. Tut pidan ngundang. Tut pidan ngundang. Iya Tut. Aduh. Kengke penak-nak nih. Satu, dua, tiga. Nah, kan kita mau Nah, tuh pas gencang. Satu, dua, nah. Satu, dua, tiga. Nah, yang gitu kan ada. Oh, nah, ada. Ada bro. Oh, nah. Nah, yang kini mani makan gratis nih, Bu. Nah, coba ini dah. Aduh tuh, cek makan gratis mani ragone tuh. Kok bisa gitu? Ada Bu. Ada surat undangan nganten duit timpal toh. Cek makan enak pokok namanya tuh. Enggak nak aja. Belum. Gede ya. Cia.
Tuh, belum. Gusti nam deh. Deh, lambaikan tangan deh. Ah. Nah, Lord. Ayun na.